clear tu te chibayule National Water Development Agency NWDA nuaya Hnaruak omte Hnaruak deal theite tuntuma chuan kan en ho lenga National Water Development Agency hi Government of India nuaya Jal Shakti Chuchu Water Resource River Development and Ganga Rejuvenation chumi nuaya autonomous organization peng pakhatania an headquarters chu New Delhi a omani tichuan New Delhi le Indiram hun sanga NWDA nuaya hian tuna hian Hnaruak megani NWDA nuaya tuna Hnaruak omte lo en ila pakhatna chuanin junior engineer civil pahnina Hindi translator junior account officer upper division clerk UDC stenographer grade 2 le lower division clerk LDC te anni thlo bi han en leila junior engineer level 6 ania cheng singthum sanga zali atanga nuai khat singkhat sahni zali khakha thlakhata an hlo turania Hindi translator hi level 6 tho ania cheng singthum sanga zali atanga nuai khat singkhat sahni zali thlatin an hlo donani junior account officer level 6 tho ania singthum sanga zali atanga nuai khat singkhat sahni zali an hlo donani upper division clerk level 4 ania singni sanga zanga atanga singriat sangkhat le za thlatin an hlonga stenographer grade 2 hian level 4 an hlonga singni sanga zanga tanga singriat sangkhat le za inkar an hlodonani lower division clerk LDC kan ti khan level 2 an hlonga cheng singkhat sangkua zakua tanga singruk sangthum zahni inkar kha an hlodonani post ruak zat en le taila junior engineer civil post som paruk ST tan bi khan post ruak omlawa junior engineer hi amai ro chu open category unreserved kan tia khanin UR kan tia khan som pakhat omani chuta chuan ST te tribal kan tiang chi khan kan dil du ni chuan UR category khan kan dil donani Hindi translator bi kha UR unreserved ang khan post pakhat arwakani ST kan ti tan khan arwak omlawani junior account officer post panga arwaka UR bi ka post li ST tan omlawani chuan upper division clerk UDC bi kha post som pahni apumpuya arwaka UR bi tan pasari arwakani ST tan khan ST category big tan khan omle lawa kandil du ni chuanin unreserved category in kandil angai donani stenographer grade 2 post panga arwaka UR tan post pathum tin ST tribal kan ti tan khan reserve post pakhat a omani lower division clerk LDC bi kha avain post somni le pathum arwaka unreserved bi ka khan post pariat open ang khania ST bi tan khan post pathum arwakani ST tan khan lower division clerk LDC le stenographer grade 2 bi ka khan reserve a omani tichuan thiam na ngai te lo en le taila JE civil bi ka khan diploma in civil engineering le atluk pui du thu sama chuanin degree in civil engineer BEB Tech kan tiang chi kha du thu saman ni a Hindi translator bi ka khan master degree in Hindi with English MO master in English with Hindi kha du thu saman ni junior account officer bi ka khan degree in commerce graduate in commerce yang chu khan ni turania du thu sama chuan 3 years experience cash and account in government department government service kumthum cash and account lam bi ka khan lo thok to kha du thu sam anni upper division clerk UDC bi ka hian graduate to phot khan andil theya graduate le chunglam khan chuanin UDC bi ka hianin computer thiam operating system MS Word Office Excel PowerPoint internet kan tiang chi te kha thiam kha an ngai boka stenographer grade 2 bi ka hian class 12 pass chin khan moni class 12 pass khan an dil theya tin khami ba ka khan typing test skills antia 80 word per minute khata wa somriat type thei chin kha angai ani lower division clerk en leila LDC bi ka hian 12 pass tho 12 pass chin khan an dil theya chumi ba ka chuan typing speed word per minute ta khan 35 angaya tichuan stenographer ang tho khan computer thiamna anga khan office te tin MS Word Excel
PowerPoint internet kan tiang chi thiam khoi thiam kha angai ani application fee chungchanga hianin STSC le meichia rual ban lo kan ti tan khan cheng zanga ani dona general le OBC tan ka chuanin zaria somli ani thung don ani kumbi thlia chungchanga hian deal tu chuan UR unreserved category kan ti kha open ang khan an deal ani chuanin kum chungchanga hian relaxation kha om thei don lowani entianan ST tribal kan ti tan po khan kumnga upper age relaxation kha an claim thei don lova entianan petaila junior engineer civil post anga khan ST tan big post ruak kha a om lowani chu wangin ST kani tribal quota nga deal kan tum kha chuanin kan deal thei don lova amairo chu unreserved UR anga kan deal ani chuanin relaxation upper age relaxation kha om thei don lova kumsom pare tanga somni pasari in kar chin chau khan an deal thei don ani ti chuan junior engineer civil kha kumsom pare le somni pasari in kar an khan an deal theya hindi translator big kha kumsomni pakhata tanga somthum junior account officer somni pakatanga somthum upper division clerk UDC kha kumsom pare tanga somni le pasari in kar khan an deal theya stenographer grade 2 kumsom pare tanga somni pasari in kar le lower division clerk LDC kha kumsom pare tanga somni pasari in kar thau khan an deal theni keni tribal de tan ST quota ang chuanin stenographer le LDC te chau hi age relaxation omanga deal thei kha annia kumnga ngai na thiam nang kha adang zong kha chu UR anga deal vek kha angai ni kan khanan soitak te kha mei ni som sahni le somni pakhata tang khana deal thei towa apply thei towa online atangin registration ti turania registration ti theina hi NWDA official website chu www.nwda.gov.in www.nwda.gov.in khan anianga last date of application chu Juni somni panga sahni le somni pakhata ani last date of application kha Juni somni panga sahni le somni pakhat ani khami ma khan online training registration kan ti angai don ani selection criteria exam pattern en leila JE Hindi translator junior account officer le UDC te hi online atang exam vek turan nianga chuba ka chuan competitive computer based online test mangin online test mang khan exam kha kalpui ni dona khami online exam ma titha mark musang te kha merit list atangin select an ni dona ni hemi exam big junior engineer kan ti te khami exam tuna ka soitak bi ka khan typing test om don lowani stenographer le LDC te po hi online atang thawa exam kha conduct turania amairo chu skill test anti typing test kan ti kha hemi LDC le stenographer bi ka hian om tel donani ti chuan khami writtena online writtena tling te chu typing test nei turing ko an nianga chuta chuan candidate te duna zok English emo Hindi mo mangkhan typing test kha an conduct don ani kha LDC le stenographer bi tan khan ani donani online atanga deal dan tur en leila online atanga kan apply don chuan NWDA official website www.nwda.gov.in kan lutanga an website ta vacancy ti khalo om don ani vacancy ti kami menu bar om kha kan click anga vacancy details a khan option kan va click don ani ti chuan apply link ti kha alo omanga apply link kha kan click anga chumin huwa chuan register ti le login ti kha lo om don ani register ti pi ka khan kan click anga chanchu registration kha kan la ti lo wangin register kan click anga ti chuan form fill up ngai te kha kan fill up mai don ani syllabus po kan download du ni chuanin vacancy details ti abok khanin kan lutanga kan click anga anwaya khan syllabus strong download thei turin lo omanga post kan du na kan dil du ber syllabus a khan kan va click mai don ani ti chuanin PDF in ol sam takin kan download thei ani ole khati zong kha tuntuma NWDA nuaya Hnaruak omte kan thlir ho theini sela video danga chuan video dang nen kani mule don nia mutui mang tha ve kule